Hello everyone, welcome back again. Thank you so much for joining me. Pumelelo le oba dutse le lwantle gomme be a le life le tirelo gomme ge bantse ba le life ba bolela tirelo boletse gore yena ga sa tshepa lwantle ka ge ile gore ke motho ile gore ba bontšha ile gore o lokile mara ge ile ga jwale ga sa mo tshepa ka gore tša di dirang di bonagala o ka re di nyaka go swana le tša Mpumelelo gomme wa jwelela le Kgarebele ba reng ke Ayanda Makhathini a bolela gore o na le proof yena o na le kamano le Mpumelelo a napa re ba re ke mang nna ke motsebe motho lwantle a napa phusha yena Mpumelelo a bolela gore ebile re a mo bloka re nyaka go kwa selo a hlalosa ka se leng gore o nyaka go hlalosa ka sona ga a sa nyakega mo ke ge ba commenta ba re a mmona Mpumelelo gore o a thathasela o tshogile gore Ayanda o tlo ntšha di-files ka ge ile gore o re o na le proof ya gore yena o na le affair le Mpumelelo jwale Mpumelelo ga a tšwelele a kgone go hlalosa ka se e leng gore se ya diragala gomme ba bloka Ayanda Makhathini a se tlo a kgona go ka bolela mo go TikTok tirelo napa re gore le mo block ka gobane motho gore o na le proof ya se e leng gore o bolela ka sona gore le mo block le sa mo tšweletse ra kgona go bona gore se e leng gore wa se bolela ke nnete goba ke makana so gore le Kgarebele o le ratana le Mpumelelo allegedly jwale Mpumelelo o thoma go gana ge a bona gore ba feditše go bloka le Kgarebele o mara o ba bontšha ile gore ga se a thaba ebile se Ayanda se bolelang se a mo tšhoša so gora gore Mpumelelo ba gona magare ba ileng gore o re sa ratana le ona a ntše a le ka gare ga kamana gagwe botirelo ba le gona Buyokasi le yena Macele jwale ge ile gore ba sa le gona magare ba gora gore le bona ba sa tlo kopana le se e leng gore Buyokasi tirelo o kopana le sona gora gore Macele le yena o swanetše gore a lebelele gore Buyokasi le tirelo ba hlagetše ke eng ga ile gore bobedi jwa bona ba lla ka Mpumelelo gore ga ba thuši ka go hlokomela bana go ya le ka mokgwa ile gore o ba tshepišitše ka gona ene ebile ngwana wa Buyokasi o dula le yeni jwale gore ga gona le gore Mpumelelo o na le tšhelete ya neni le ge ile gore Mpumelelo o boletše mo go Izingane Zesithembu gore yena tšhelete wa e dira le ge ile gore ga re tsebe gore o e dira ka ge ile gore o actor mo go Izingane Zesithembu ke producer goba keng go ba bolela ka tšhelete ya bo DJ hele ya bo DJ yona re ka se e bale ka gobane tšhelete o ga ba ka se go bitša gantši le gantši gore o tlo kgone go tlo bereka se ba se lebeletše mohlomongwe be ba ipoditše ka goba gore ba Mselekuna le tšhelete mohlomongwe ba tlo humana tšhelete gore ka ge ile gore papa go ne le tšhelete Mpumelelo o na le tšhelete ka morago ba kgona go bona gore Mpumelelo ga a na le tšhelete ene ebile le nako ya rena ga a na le yona Mpumelelo e sa le o monnyane taba tša gore a ka tla dula ka gare ga Izithembu ke bona e le gore di a mo palela gomme mongwe o commentile a re magare bao a bolelang gore tirelo e se pygmy ba tsebe gore se ba se bolelang ga se sona ka gobane tirelo se a se focusitše mo go sona ke price ya gore o tlo nyalwa ka gobane o šetše a na le ngwana le Mpumelelo and then gape ebile ba tlo mo tšea ba mo iša sekolong ba mo fa ntlo ya gagwe ba mo agela yona ba mo rekela le koloi ntho a swanetšeng gore a e dire ke gore a bule mahlo o mongwe a re a bule mahlo ba tlo mo iša sekolong ka ditšhelete tše di feng ka ditšhelete tša mang ka gobane Mpumelelo ga a na le selo na ge re kwa gabotsebotse o bolela gore batswadi ba gago ke bona e leng gore ba mo thuša ka di-studies tša gago ke bona ba mo reketšeng apartment ke bona ba mo thušang ka everything se yena be a se nyaka ke gore Mpumelelo a mo thuše ka neni fela jwale bona re bona e le gore o ka re ba jagile go ba le bana ka ge e le gore tiro le boletše gore yena wa itshola gore reng a e ba le ngwana le Mpumelelo ka gobane ge nka ba se nka e ba le ngwana nka ba kgonne go tšwa ka pela ka gare ga relationship e leng gore o ka gare ga yona a le ba mo dira number 56 o ba itira o ka re yena o lokile ka nako e le gore Buyokasi wa lla o tlhalosa ka gore Mpumelelo o mo dirang gomme ka morago ga a thoma go bona gore Mpumelelo o mo treata go swana le Buyokasi ke gona mathobileng go lla ka gobane ga a sa treatiwa specially ka nako e le gore e sa le o moswa go le o moswa o Mpumelelo o tlo go treata bjale ka lenyelo ka ge e le gore o tla ba sa driver ke new labi e leng gore o tla ba le ka gare ga yona le gona ge ba re ba tlo mo tšea ba mo iša sekolong ba tlo mo iša sekolong ka tšhelete mang a ke nagana gore ba Mselekuna ka tšea tšhelete ya gagwe a iša
mosadi wa Mpumelelo le Kgarebe la Mpumelelo sekolong ga fetša a tla mo rekela koloi awa a ba mo thuša le ka go nyala o tlo kgona go mo thuša ka dilo ka mokana tša ke bona o ka re baba Moseleko o tlo mo thuša ka tšona ke gore o tlo mo thuša ka go nyala fela and then Mpumelelo yena o tlo ikemela a bona gore bophelo ba gagwe le jwa batho ba tlabeng a dula le bona bo diragala jwang. Ke jona tšeo tša Izengane Zesithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Ta-da!